Ngarang Delhi chatkiba ruling MLA singa si party leader singa mifam pangthok lag Kurumjari Am-Istv pawm ing tabir basingbu taram na ukchari paw sandok na pijari Ngarang Delhi chatkiba ruling MLA singa si party leader singa mifam pangthok lagani haidi Nungthil pung anidagi haugadaba mifam asina anoba lengak ama semnabage chap chaba kari warep laurakadage haiba adu hausikmaki oina khangba ngamdri haina BJP gi chatminariba ruling MLA singsu yauna kaurakpa maramna anoba lengak ama makhata na semgadra natraga assembly dissolve tawgadra haiba adu lekhai ama tagadaba manli haina panari ngarang Imphal thadokiba hanagi chief minister N Birena handak center gi luchingba singna haurakliba asi positive oiba development ama leigadaba manli haina su phongdoklamki Government is a continuing process. I try my best to change the landscape change in the state of Manipur. Change mayamama di lore hill, both hill in the valley. लैंडस्केप चेंजिंग हमारी दौड़ी है अभी सभी एनडीए के एमएलए लोग को बुलाया है जो पार्टी का भी बुलाया है पार्टी प्रेसिडेंट के साथ साथ तो अभी हम आशा करते हैं विश्वास करते हैं जब सरकार बनाए सरकार सेमबगने ना हरप कैम लेती है तो वनिंगा ही वनिंगा बने सरकार सेमने ना कोई दी हरकते I have no idea about the purpose of the meeting but somehow the government is going to I think form a case it's going to form some We are expecting the best. We hope the best. That we are being summoned, it must be regarding information of government. Otherwise, I don't think no other. I expect that the outcome should be good, and it is high time that popular government is formed. Public who has been suffering for so many years, high time we bring a solution to this. We hope that all the MLAs from all communities will cooperate with the government of India in forming a popular government. We will bring peace and harmony in the state of Manipur. Model Manipur Unified Building Bylaws 2024 haiba asida Moirang Subdivision ge manungda leiba Municipal Council ahum kumbi kwakta amadi Moirang Municipal Council gi oiba Municipal Council Building Bylaw lisingani kunmanga brainstorming session ama ngarang Moirang da leiba Omba Nurathel Garden gi auditorium da pangthokre Town Planning Department as sponsor tauduna Manipur Architect Forum amadi Moirang Municipal Council anina sinduna pangthokiba thoram maduda Chief Town Planner Manipur N Benju Singh Associate Town Planner Maisna Manas Retired Chief Town Planner Yumnam Narmada Manipur Architect Forum ke President Git Kumar Nepram amadi Moirang Municipal Council ki Caretaker Chairperson M Romi Bala Kwakta Municipal Council ki Caretaker Chairperson Minaranjan BV ga loinana Kumbi Municipal Council ki Caretaker Chairperson W Priyoranjana Thoram Mapu Singh oina sarukya ke Municipal Council ahum masaki manungda leiba club amadi organization singi mihut kayana sarukyaduna pangthokiba thoram aduga mari leinana Manipur Architect Forum gi President Git Kumar Nepramna kanagumba mioi amana yum ama saba matamda yum adu matau karamna sagani haibagi chana kanglon amagi makhada sanaba thaurang adubo building bylaws kawi handaki anoba building bylaws asidi Manipur gi lairiba municipal council kuntaret asigi oiba council na empanel toraba registration architect khaktamak yum sagadoriba myoising aduna nektuna sizina hanba yahangani loidana architect nidi haizaba registration tawdaba singi oinadi nekpi ganu hainasu appeal tawrakhi Architect nekpa kanda only sai council of architecture the registered torba architect khaktamak nekpiu asengba architect nekpiu aduga municipality singchina architect impanel to kanda mai impanel to architect thamdoini because phatanung ho kanda architect nu dai pudoini sai gi yum singda duna impanel to kanda registered architect tamak impanel to view aduga sam na habada in short building bylaws ai bidi yum ma sabada kari section thorang kadogi in kari rules follow to wadage nakan kya tharo kadage mamang kya tharo kadage maning kya tharo kadage safety and security ki kari action lakut kadage environment ki protect khara ngak thok na ba kari thoksil thorang pa kadage disability singi kari section kari provision pe ho kadage haben sing ba jana kalon mention to pot to ne khuna building bylaw harifs
Thangmaiban Youth Center linkhatkibagi kuntra marirak suba foundation degi thauram pangthokre. Thangmaiban Hizam Dewan Lekai da leba center asigi foundation degi thauram aduda CRPF ke retired assistant commandant Yengkhom Sanjip, center asigi vice president Pukrambam Robindro Kuman, PhD की स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर लाइश्रम सरणजीत अमदी फिल्म फोरम मणिपुर के हानगे प्रेसिडेंट समजे साबम मंगोल जाउना थौरम अदुगे अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी अमदी सेंटर असि हौदोकपगे ngasi फाउबदा अचौबा थौदांग कया लौरंबा लैखिद्रबा मेंबर सिंगी फोटोदा लैसु कतुना इकाई खुमनबसु उतखे थौरम अदुगा मरी लैनना सेंटर असि वाइस प्रेसिडेंट पुक्रमबम रविंद्र खुमन फोंदोरकपदा थांगमैबन यूथ सेंटर असि साफोंगलकिबा चही कुंट्रा मरी मपुंग फारकले सेंटर असि हेक लिंखतकिबा नुमित अदुदगे ngasi फाउबा लेबाग असिदा थोकपा इशू कयादा लौबा याबा थौदांग कया लौदुना लाक्ले मसिदा नतना हौकिबा चही लेसिंगनी कुनहुमदगी मे अहुमदगी हौदुना ngasi फाउबदा चथरकलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना अवा अना ताराबा सिंगदसु अंगंबा मतेंग कया पांगदुना लाक्ले लोइनना सेंटर असिना कोनबा मफम सिंगदा लैरिबा इंखलकलिबा नहारोल सिंगबु मयाई काबा निसागी इपाक्ता चटखिदननबा मतम मतमगी ओइबा थबक थौरम सिंग पाइखतुना अफबा मसा मउ फबक कुनाई अमा ओइनबा अंगंबा थाक्ता होटनादुना लाक्ली हाइनसु फोंदोखि रे काय सिदा सापोंग पसी सही कुंथा मरी मपुंग फाबसे पनि अदुम अफबा एटमोस्फियर अमा रोगबगी खो याम कना पुन थाइ नि होना जन लाक्सबनी अदु हुजु जिकि कनोसिदा मतम जिदि क्लब नुगा जिक लै पुजा जे अखोइना मतम ज अंगाव है पुजरपा याम हावैना अखोइना अदु जेजरा द जेजरा सु पुजा करे सेक्रेटरी क्या पुजा करे अदु मतम याम वाकल्चर तोंगाना लाखरबदिना अंगांग जिजे लाइक तमगसु अदुगे मसागे लाइक तम लंजु सेन तान को प्रॉब्लम तो समाज की कनोसि कितन यौतबजे मसिदि खैदा क्लब उबा खैदा कितन नुगाइते सामरियक सुबा नसिन देना लापगे दोरेना याम लेबाक्सिनि लैरिबा मयाम पुनमकसु याथवा बगि जुजि लेबाक थोइबा तंगु लेता दबा मसु मतम मसिदसु अफबा अफबा शांति पोरपा म ओरसुना लिजु संतगी माइजेदेगी पुनमकता मयाम मनिपुर पुनमकसु अखोइना अदु मसु अया आइगे मोत आइगे तंगगी सु आइना हाइजरी जुजु संतगी माइजेदेसु अफबा लेबा मा अफबा चौखतपा मनिपुर म ओरसुना हाइ खुंद्राक पमदा लैबा नावरेम बिराहरी कॉलेज मियोय खरगी अरानबा सेंदानफम ओइरे हाइना अपुनबा खुंद्राकपम चौखत लुके माइकैदगी फोंदोरकली लुप असिगी वांगांगलोय तोंजम सोमोर्जिना फोंदोखिबदा कॉलेज असिगी गवर्निंग बॉडी के मतम लोयख्रबसु अनोबा खनबगी थौरांग हौजिक फावबा खनबगी थौरांग लैट्री कॉलेज असि लिसिंग अनि तरा तरुकी डिसेंबर 18 दा एडेट ओइरकपा मतमदा स्टाफ सनी खक्तमक लैरंबा हौजिकना स्टाफ चामरी रोम हेंगत हल्ले हेंगलकलिबा स्टाफ सिंग असि लेंगांगना लौसिनबा मतमदा लोइना लौसिनगद्रा हाइबगी वाहंग थोरकले कॉलेज असिगे प्रिंसिपल दा अनोबा जीबी खननबा प्रोसेस तौबिना बाहाइजबदा ताबीद्रे करिगुंबा लुफ असिना प्रिंसिपल दा थमलिबा वाफम की पाउखुम फेब्रुवारी 3 फावबगी मनुंगदा पिरक्ट्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइखे फेब्रुवारी की तंग 3 फावगी मनुंगदा अखोइना हंजरिबा वाफम असि प्रिंसिपल ना बिबिरक्तबा तारगदी मदुदा माइगे सोनगी प्रजा मियामगा अकनबा इहो कयामा संगसलगनी हाबसे ngasi सोशल मीडिया की उदांगदि थमसगे इरम दामोदि माइगे सोनगी तंगाई फद्रबा अमतंगारबा नॉरेन ब्यूटी कॉलेज असि मुटपगी चांगदा लेरबा छात्र काद्रबा अदुगा मतिक चाना पामेन सिंगसी हांगदुना मतिक चाना क्लास तौद्रबा कॉलेज असिबु चलाइगद प्रिंसिपल मसामकसे मसिंग खंगना कॉलेज से काद्रबा अदुगा मियो सिना अखोई माइगे सोनी कॉलेज से मुथपगी थाक्ता लेरबा से मसे अमतंग मयम पुनु कम्युनिटी अदु कॉलेज देदा डिपार्टमेंट नौना हांगदुना थबक पीबगी मिंगदा स्कैम तौरिबा सेंजा तुमजा तौरिबा मयम से मसिदगी प्रजामियन एवार रिव्यू अमतंग रिमाइंड तौजगे 2016 की एडेट ओइबा मतमदा कॉलेज की टोटल स्टाफ सी चनी खरेना लेबनी ngasi 2025 लोइखरबा मतुंगदा हौजि हौजि कॉलेज लेदा मी चामरी हेना लेबसे मतौ करमना कन्वर्सेशन तौबु मतमदा हाइरिबा मियुसिंगसी करमना थबक कन्फर्म तौबि हुजिगा तेमा ब्रेक अमतंग लमिनासी होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल
Admissions open. Limited seats. Enroll your little one today. A happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup Dada! Ibe makigano azab thammo Sige yung say, next time tinacheksin na laksilaga tamlo ba nine? Dadarang se, juhar habaga am takidrabo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Basige yung masibog, aso yung ko kada batagi. Next time napseli. Next time juhar habating laptop na nabasim mani. Zaman chakmo isi na mana, concrete katok na tinaba matamda, kapamul amuk na hengal adli. Next TMT, strength is in the quick. Break matong makatarpa pauda. Seram Ningol Salamongbi Niroda Chahi Nifunithoi Mapuroiba Salam Tomba Kwakatel Lamdong Laikai Dagi Nupi Asi February 19 Lisangani Kuntaruki Ayuki Pung Amaga Minute Yankaitare Taba Matamdagi Yumgi Mioida Pau Amata Piramdana Yumdagi Tokibadagi Ngasi Fauba Hanjilaktre Mahag Foot Manga Wangi Kulay Kuchuni Masa Pai Fanek Angangba Amaset ki fane angangba amadi hangama pal machuga yanaba fi inki khong moja angoba amadi sleeper amatongki kanagumbana mahakpu thengnarabadi mahaki mapuroiba salam tomba sing natraga mobile number 9402086475 natraga 7005665393 da pau pibiu haidi aroibada marbe pamuka na pizari Ngarang Delhi Chatkiba ruling MLA Singh party leader Singha Mifam Pangthok Lagani Haidi. Huzik Faubagi na Am-Istv na pizza ba pang matang asda lo sinjari meeting tabir ba kwai pum na mapu umukanak punjari.